Gikundi giki kiria kirambite hema kaunti-ini ya Kajiado gikimathira mutongoria wa bururi kura githiite na mbere na kuhinyiriria mbeu njithi keyumiria kwa uingi na kugathura Uhuru wa Kenyatta itena ria keri githurano-ini kinene twerekeire. Tuko na kura za wenye amani, tuko na kura za maendeleo, tuko na kura za asali na maziwa. Kana ni ya chang'aa, kana ni ya vitisho, kana ni ya fujo, kana ni ya vitendawili, kana ni ya vitendawili na sarakasi. Iyo tumesema ngo. No ona kuri uguo ikundi giki ni githiite na mbere na gutitirithia bata wa kugacirithia thayu mbere hindi na thutha wa githurano kinene. Lakini wakati ya elections kwanza tuseme sisi kama mavijana, number 1 ni ku maintain peace, ndio? Na pia tunasema on the 8th of August tunarauka mapema, tunachagua Uhuru. Ikundi giki kia mbeu njithi ni gitanyitwo gukamba hema kaunti-ini ya Narok kiumia twerekeire kuria gigatabania kambeni o ta ino gikimathira mutongoria wa bururi kura. Njeribotera Kameme TV ni njitagwo Maina wa Mwangi.